Halo guys, jumpa lagi dengan channel Susi. Kita selalu nungguin ondel-ondel guys, soalnya ondel-ondelnya selalu lewat. Ini dia nih ondel-ondel yang ditungguin si Selin dari tadi sore guys. Baru nyampe sini. Tunggu aja ya. Dia akan segera datang. Oh, itu si macan tuh yang suka joget-joget guys. Selinnya lagi pulang. Tadi dia nungguin, sekarang baru datang nih. Pasti nih ntar dia joget-joget. Kalau nggak joget, aku namain ondel-ondel berduka lagi nih ya. Oh, tuh anaknya yang joget-joget guys. Ayo goyang terus. Ayo goyang. Asik guys, dia joget-joget guys. Nah, dia belok ke gang guys. Sudah dulu ya. Oh, berhenti di warteg guys, mau makan lagi kali tuh. Mau makan nih kayaknya nih si macan. Dadah dulu ya guys, jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Susi. Bye bye guys.